салом бинандагони азиз. пайдоиш, сохтор ва шаклгирии китоб дар марҳилаҳои густариш мавзӯи имрӯзии барномаи суҳбати рӯз аст. ҷиҳати шарҳу тавзеҳ ва возеҳияти мавзӯъ, китобшинос, номзади илмҳои педагогӣ, узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон, узви ассамблеяи китобхонаҳои Авроосиё муҳтарам Шариф Комилзодаро ба барнома даъват намудем. устод, хуш омадед. мо хуб медонем имрӯз мардум ба китобу китобхонӣ сару кор доранд, вале камтар аз мардум аст ки дар бораи пайдоии, шаклгирӣ ва густариши давраҳои гуногуни китоб ва расидан ба як шакли меъёрӣ хеле кам иттилоъ доранд. Ва мехостам шумо бигӯед ки идеяи китоб ва китобофарӣ аз куҷо ва чӣ гуна пайдо шудааст? албатта дар даврони қадим воситаи ягонаи интиқоли иттилоот байни одамон ин қабл аз ҳама нутқи шифоҳӣ маҳсуб меёфт ва маҳз ана ҳамин тавассути забон яке аз воситаҳои асосии муошират байни одамон, яъне иттилооти зарурӣ аз як нафар ба нафари дигар интиқол дода мешуд. ва худ қазоват кунед ки дар айёми қадим барои пешниҳоди афкору андешаҳои худ инсон ҳамеша кӯшиш мекард ки воситаеро интихоб намояд ки ба ғайр аз пешниҳоди яъне иттилооти фаврӣ боз яъне воситае бошад ки ин иттилоотро сабт ва ба ояндагон ба мерос нигоҳ дорад. ва яке аз воситаҳои интиқоли иттилоот ин гирехбанд буд ки тавассути ин восита яъне инсоният тавонист ки ин ё он факту рақамҳои заруриро аз як насль ба насли дигар ба мерос гузорад. ва чуноне ки дар китоби муҳаққиқ Роберт Пал инсон китобро ихтироъ мекунад, яке аз бахшҳои ин китоб маҳз ба ҳамин вижагиҳои пайдоиши гирехбанд маълумотҳои нодир медиҳад ва ҳатто ранги ҳар як банд, ҳар як гиреҳ ба худ як маънии хосро ифода мекард. масалан, агар ду гирехбанди ранги сур ин яъне маънои 2000 лашкар доштани ин ё он қабиларо ифода мекард, ё ин ки се гиреҳи ранги кабуд ин се моҳро ифода мекард, яъне нишон медод. тавре зикр кардед, воқеан мардуми мо дар қабл ба хотири ба як шакли воқеӣ даровардани китоб аз василаҳои гуногун истифода мекарданд. оё оно рӯи сангҳо навишта ҷоторо ҷой мекарданд, дар пӯсти дарахту пӯсти ҳайвонҳову дигару дигар. тавре медонем шоҳномаи ҳаким фирдавсӣ ҳам ба ҳамин шакл сурат гирифтааст. ва оё ин барои мардум мувофиқ буд, созгор буд, яъне мондагор буданд ин шакли китобат? ихтирои тасвир дар рӯи санг, онро китобшиноси маърифи тоҷик устод раҳимҷони шарофзода мешсор ном монданд. яъне ин дар санг нақш бастани эҳсосот ва хушбахтона чунин осори яъне сангнабиштаҳо, тасвири рӯи санг дар Тоҷикистони азизи мо бениҳоят зиёд аст. масалан, фақат дар ҳудуди Бадахшони кӯҳӣ беш аз 50 маконҳое вуҷуд доранд ки дар он ҷо дар сангпораҳо афкору андешаҳои инсон сабт гардидааст ки ин ҳам гуфтан мумкин аст яке аз ёдгориҳои арзишмандтарини яъне миллати кӯҳансоли тоҷик маҳсуб меёбад. ва хушбахтона аз ҷониби олимон бештари ин сангнабиштаҳо яъне коркард шуданд, мавриди таҳқиқу ташхис қарор гирифтанд. ва масалан вақте ки
академик Аҳрор Мухторов ба ҳайси мудири шуъбаи дастхатҳои шарқи китобхонаи миллӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ адои вазифа менамуданд. ҳангоми мутоилаи яке аз дастхатҳо, яъне онҳо иттилоъ пайдо намуданд, ки Бобур дар яке аз чашмаҳои ноҳияи Маччоҳи кӯҳӣ баъд аз нӯшидани об, яъне дар як санге фикру ақидаҳои худро яъне интишор намуданд. пас аз маслиҳат бо устоди худ академик Семёнов, устод Аҳрор Мухторов ба сафари ноҳияи Маччоҳи кӯҳӣ мекунанд ва бале ҷустуҷӯи ба ҳамин санг навишта мераванд ва хушбахтона ин сангро пайдо мекунанд ва ин санг ҳоло дар осорхонаи бостонӣ, осорхонаи миллии бостонӣ ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуз нигаҳдорӣ карда мешавад. аз дидгоҳи шумо сохтори китоб дар он шакле ки имрӯз мо шумо истифода мекунем чӣ гуна сурат гирифт? баъди ин қадар марҳилаҳои тӯлоние ки мо суҳбат кардем аз сангнавиштаҳо дигар василаҳое ки буд, ба ин шакли меъёрӣ аз дидгоҳи шумо чӣ гуна ворид шуд? бо тақозои рушди ҷомеа китоб, яъне баъд аз пайдо шудани дастгоҳҳои китобчопкунӣ, яъне ба як меъёрҳои муайяни ҳирфаӣ ворид гардид ва чуноне ки аз стандартҳои маъмул бармеояд, масалан 48 саҳифаи китобро мо яъне ҷузва меномем, аз ин зиёдтар саҳифаҳо аллакай ба ҳайси китоб муаррифӣ мегарданд. яъне албатта баъд аз пайдо шудани дастгоҳҳои китобчопкунӣ аллакай шаклу намуд ва жанри нашри китобҳо низ дигаргун шуданд. яъне ин аллакай давраи рушду ба рушди устувор расидани китобчопкунӣ аллакай шаҳодат медод. китоб маҷмӯи донишҳост. оё ҳама китобҳое ки имрӯз мунташир мешаванд қобили ин баҳогузорӣ ҳастанд аз нигоҳи шумо? албатта вақте ки сухан дар бораи мазмуну муҳтавои китобҳо меравад, пеш аз ҳама инҷо ҳамон китобҳоеро мо ҳамчун ба ҳайси маҷмӯи донишҳо ҳисоб мекунем, ки албатта вай дорои як ҳадафу вазифаҳои худ бошад. яъне бештар дар муаррифӣ ҳалли ин ё он масъалаи дар хури замона ҷавобгӯй бошад. яъне китобе бошад ки тавассути он мо тавонем донишҳои навро яъне ба ҷомеа пешниҳод кунем. ва албатта китобҳое ҳастанд ки онҳо характери оморӣ доранд, яъне фақат барои фарз кардем нигаҳдории ин ё он давраи таърихӣ ё ин ки барои пешниҳоди ин ё он намуди омор, ки албатта онҳо ҳам факту рақамҳои бисёр чӣ мегӯянд дақиқ ва факту рақамҳои омӯзанда доранд, ки барои муайян намудани ин ё он воқеаҳои фарз кардем таърихӣ метавонанд мавриди истифода қарор гиранд. китобҳо то ҷое медонем ки бояд ки мувофиқ ба сину сол табу нашр шаванд. оё аз нигоҳи шумо ҳамчун як мутахассисе ки бевосита дар ҷумҳурии Тоҷикистон шояд яке аз аввалинҳо ҳастед ки дар ин бахш таҳқиқотҳои хеле зиёдам кардаед, ин талабот риоя мешавад дар ҷамъияти мо? вақте ки сухан дар бораи ба кадом синни сол тавсия шудани китоб меравад, мо қабл аз ҳама бояд ана ҳамин психология ё ин ки равоншиносии синнусолӣ истеъмолкунандаи китобро ба инобат гирем. масалан дар илми равоншиносӣ аллакай яъне ҳамин хонандагони китобҳо гурӯҳбандӣ карда шуданд. масалан хонандагони синни то мактаб, он нафароне ки ба боғчаҳои бачагона яъне ба кӯдакистонҳо мераванд. баъд хонандагони синни хурди мактабӣ, хонандагони синни миёнаи мактабӣ ва хонандагони синни калон. вақте ки китоб барои хонандагони хурдсол нашр мешавад, як қатор аломатҳо дар ин ҷо вуҷуд дорад. яъне маҳакҳои асосии хостагирии адабиёт инҷо яъне матн барои чопи китоби кӯдак ин қабл аз ҳама
سادگی روانی خودی یعنی فهمو بودنی هر یک کلمه و عباره در کتابی که برای کودک پیشنهاد میشه. علاوه بر این استفاده شدنی در ردیف متن در کتاب استفاده شدنی صورت ها برای اینکه کودکان سنی تو مکتب اساساً توسط صورت ها جهانی یعنی وجود داشته رو آنها درک میکنن یعنی وارد میگردن یعنی به صورت به رنگ به آرایش بدیعی و پلیگرافی عموما کتاب ها برای کودکان چاپ نمیشه. استاد یک چیز دیگر که بسیار ما رو نگران میکند این طرز نادرست نگهداری کتاب ها است. مثلا در بعضی خانواده ها ما میبینیم که کتاب ها در جای های گذاشته شدند که کاملا نادرست هستند. از نگاه شما همچون یک متخصص باید نگهداری کتاب چگونه باشد؟ این چیز خیلی مهم است فکر میکنم. در شرایط کتابخانه های تاجیکستان بخصوص در شرایط دهات حفظ نگهداری یعنی کتاب ها البته یک توجه خاصه را تقاضا میکند بنابر سبب یعنی در وقت های ضروری فرض کردیم وقتی سرما گرم نکردن خودی بینای کتابخانه‌یان که در وقتی بسیار تابستان تسبان یعنی معتدل نگاه داشتن مثال خودی همون بنا البته برای یعنی ضرریابی خودی کتاب ها یعنی این حالت ها میتوانند تاثیر منفی رسانند و من فکر میکنم که البته وابسته به اون طلبات هایی که در علم کتابداری موجود است اگر ما کتاب ها رو در محفوظگاه های نگاه داریم که آنها واقعا جوابگو به معیارهای حفظ نگهداری کتاب ها باشند. یک معمای دیگر است وقتی که شما هم زیاد مشاهده کردید ما هم همچنین وقتی که خواننده برای مطالعه کتاب به تالار خوانش کتابخانه وارد می شود ولی دقیقا نمیدوند که کدام کتاب را بخواند مراجعت میکنه از اون نفری که در اونجا خدمت رسان است میگوید یک کتاب خواندنی برای ما بدهید. علم کتاب شناسی وابسته به انتخاب و مطالعه کتاب چی میگوید؟ البته شما تصور کنید که فرض کردیم در کتابخانه ملی تاجیکستان 3,400,000 نسخه کتاب ها حفظ نگهداری کرده می شوند و اگر تصور کنید که اگر واسطه یاری رسانی پژوهش و دریافت ادبیات نیاز خوانش وجود نداشته باشد ما از این 3,400,000 کتاب مثال یعنی وارد شدن یا اینکه یافتن یا اینکه سری وقت آگاهی پیدا کردن نهایت دشوار میگه. بنابراین در کتابخانه ها یک واسطه اساسی که میتواند یعنی مضمون و مندرجه فاند کتابخانه رو با خواننده بازگوی نماید این دستگاه معلوماتی بیبلیوگرافی می باشد که اساساً از 3 قسمت عبارت است. قسمت یکمی این دستگاه نشرهای معلومات دهی بیبلیوگرافی نام دارد که اینجا قبل از همه یعنی تمام اون دانشنامه هایی که هم عمومی هم خصوصی هم موضوعی هم صحوی هستند حتما اینجا وارد میگردند. علاوه بر این دانشنامه های فرض کردیم لغت های انسیکلوپدی علاوه بر این معلومات نامه ها اینجا تقویم ها داخل میشن و در ردیف اینها دستورهای بیبلیوگرافی نیز میتوانند همچون واسطه یعنی یاری رسان برای انتخاب این یا آن ادبیات لازمه به خواننده خدمت رسانند. در ردیف این واسطه ها باز در کتابخانه نظام یعنی فهرست و کارتوتک ها عمل میکند. یعنی توسط انمی فهرست و کارتوتک ها خواننده میتواند با نامگوی اثرهایی که در فاندهای کتابخانه موجودند آشنایی پیدا کنند. مثلا با فهرست توسط فهرست الفبایی خواننده میتواند با نامگوی اثرهای این یا آن نویسنده با طریق الفبایی حرف ا آغاز می‌یابد تا حرف یا مثال
ادامه می‌یابد. توسط فهرست مرتبه این ادبیات‌ها از روی ساحه‌های دانش گروه‌بندی کرده شدند و خواننده می‌تواند با استفاده از این فهرست با ادبیاتی با این یا اون ساحه دانش تعلق داشته را انتخاب نماید. بنابراین در تمام کتابخانه‌ها در ردیف فوند کتابی یعنی حتما سیستمای فهرست و کارتوتک‌ها تهیه تشکیل کرده شده و خوانندگان می‌توانند از آن استفاده کنند و حتی در بعضی کتابخانه‌ها فوند کشاد موجود است که خواننده مثال خودش به یاری کتابدار میتواند از فوند کتاب دلخواه خود را انتخاب کند. البته در همون نزد فوند کشاد هم فهرست ها عمل میکنند که توسط آنها یعنی جستجو دریافت و انتخاب کتاب آسانتر میگردد. تا جایی میدونیم خود شما صاحب کتاب هم هستید. خب از این زاویه صحبت کنید. تشکر. البته وابسته به آن وظیفه و وابسته به آن یعنی مسئولیتی که بر دوش داشتیم شاید از 100 نامگوی زیاد کتاب یعنی بیشتر دستورهای بیبلیوگرافی ایجاد کردیم. بیشتر از 800 نامگوی مقاله ها دایر به مسئله های کتابداری فرهنگشناسی یعنی نوشتیم و من فکر میکنم که البته اون چیزی که نوشتیم همه این خوب است و ما باید بیشتر با پرابلم های رو بیاریم که امروز یعنی خواننده با کدام راه و واسطه ها تواند ادبیاتی یعنی نیاز خوانش خود را سری وقت دسترس نماید. ما بیشتر درباره آن مسئله های یعنی انتشار نماییم که طرز و اصول های ثمره بخش جلب خواننده به کتابخانه بخصوص نسل خردسال جامعه و خود قضاوت کنید که یعنی سال ششم است که آزمون جمهوریوی فروغ شف دانایی کتابی در قلمرو جمهوری برگزار می‌گردد و این یک واقعا یک تکان جدی بود بر رشد کتابخوانی ملت سربلند تاجیک و در ردیف این آزمون امسال کتابخانه ملی تاجیکستان تصمیم گرفت که آزمون یعنی خواننده بهترین اثرهای پیشوای ملت رو برگزار نماید و علاقه دوره یکم این آزمون در شهر نوحه جمهوری یعنی در سطح بسیار خوب راه اندازی گردید و من فکر میکنم که تشکیل و برگزاری آزمون هایی که در سالهای آخر در تاجیکستان عزیز برگزار میگردند به واسطه برای خوبتر و بهتر راه اندازی شدن روند کتابخانه و با این وسیله در جهانی شوی خوانش کتاب تاجیک یعنی خوبتر و بهتر مساعدت میکنن. خلاصتون رو میخواهیم دایر به برنامه موضوع برنامه و گفتگوزاری که چند لحظه کردیم بفهمیم چی است، برداشتتون چی است؟ البته دایر به مسائل کتابداری یعنی پرابلم ها بسیار هستند. من فکر میکنم که اگر امکان باشد و چنین برنامه ها یعنی سلسله‌ای راه اندازی شوند و ما در هر یک بخش این یعنی سخنرانی ها به واسطه با آن مسئله های مثال رو بیاریم که واقعا هم خواننده تاجیک منتظر حل آنها است و هم یعنی مسئولین کتابخانه های مملکت برای اینکه امروز وقتی اون رسیده است که ما هرچی بهتر و بیشتر مضمون و مندرجه فوند کتابخانه های خود را برای هر یک گروه خوانندگان پیشنهاد نماییم. یعنی از نیروی
علمی و معرفتی و فرهنگی کتابخانه ها، یعنی مردم سربلند تاجیک هرچی بهتر بیشتر استفاده برند. یک جان تشکر. ما حتما سر این موضوع باز برمیگردیم، زیرا این یک موضوع بسیار اساسی است در دل خود جمعیت انسانی و خوشبختانه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تب و نشر کتاب‌های بسیار بزرگانمان و همچنین با صفت بلند دسترس خوانندگان نمودن تلاش‌های خیلی زیاد میکنند و هر کدام ما فعالان جامعه هم در نوبت خود تلاش میکنیم که به این مسئله بی‌طرف نباشیم و سهم خود را هم گذاریم و بسیار تشکر میکنیم برای اشتراک و اندیشه های جالبتان و بینندگان عزیز. شما برنامه صحبت روز را دایر به پیدایش، ساختار و شکلگیری کتاب در مرحله های گذشته با حضور استاد محترم شریف کاملزاده، کتابشناس، نامزد علم‌های پداگوژی، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و همزمان عضو اسامبله کتابخانه‌های اوراسیا تماشا کردید و باورم کامل است که شما از این صحبت ما برای خویش چیزی برداشت نمودید و مرحمت این منبر شما است. اگر هر کدامی از شما می‌خواهید که وابسته به مسئله های جامعه، مشکلاتی که امروز راه حل آنها در اختیار شماست، پس بیایید در این منبر صحبت کنید و فکر و نظر خویش را بیان نمایید. اینجا می‌رسیم به انجام برنامه. سلامت باشید.